May pagpanakal ka, honey. Sa balimanan apang madayaw, tinakunod mo. Wan, honey. Ngamne, narabyan tayon nga agawid. Isa nagpakanak adangos ka ni amigo. Gog! Igam kang bilay. San ko pa lang malipatan ti panang pabain kanyak ni Salvador. Naminduhan na pinaay na tikid daw ko. Masapo lang mabalas ko. Rugya kong tiagi balas. Babaan ti panang dadaal ko itinakan na. Nakapimpintas dahi di Aurora Chudoro. Iti dahi to'y aladawan na. Aramatek ti pan nakatay dahi di Aurora. Tapno madadaal tinagan ni Salvador San Diego. Rod? Ada ni Amanda. Tulin kong tiladawan. Mga nanyaman ti panunutan ti asawak no makita na rin doy. Kumusta nga tanti ng ibaunak ka na Kaspara? Saan na ba't lang ang umawag? Ay, nabita ng umat agit yung amigak. Isuan na sapat ang nagawid. Ano ter aramidam dito, Rod? Makita man nakatugawa. Damagang pa lang. Agmay may saka. Awan mo't sangsawan. Abay, dagaspar ka na edong, ayanda. Ang mga numat maturog dagi jayan. Sa nakanayon ngumin-inom iti arak. Sa nakaskin ka. At di mo maliwahin tagmadyong minog kasino. Oray ka pemot lako mati sangsangwam dito Nakamulong lang kalatan. Sige, panawan ka man langan. Sakbay nga agsinong batamanen. Balige. Naipuslit tayo dagiti kargamento nga kakabilag nga armas. Nga awan tinakalapwed kada tayo. Purog dagiti pan nakabagiti linteg idong. Maragsakan lakit din ni boss. Tanatong tayo ti pagayatan na. Papartakong pa itagpataray, Gaspar. Aday ta. Pinagusto akong tikayat mo, Edong. Oral at tumayaban, ti panagpataray ko. Hanggang, agora ka. Nasika pa talaga ni Leon. Inundawayan na ti kaawan nagbantay iti ayan dagiti lako na alugan. Dagiti lugar na paikit diti na kaikargaan dagiti dadto maakargamento. Edong, yan to nga tati aramidin ni Governor San Diego. Inton matakwatan na abasitin tinabati ka dagiti logan. Anya kumapay ti mabalin na. Awanan Uwan gayam. Matmaturog nga tan ni boss. Kinasayat. Awagam. Ang mga nururayan na ti awak mo. Saan mo nga urayan nga agpungtot pa'y? Nagsapa ka matadimtang dito balay, Chato. Apag singising pa lang init. Sinapak ti imay. Tapno. Mapadigos ko pa'y tilugan. Di saan ka na nakapagwatwat? Saan na balin? Ure saan ko akanayunan ti agwatwat? Masapol amat check up pa'y tilugan. Narigatan ti sana nagsigurado. Dahil bagtamom tagtaray mani tilugan. Ang nasaysaya at kumamot laang no maipakitam iti mekaniko. Planok nga rod aba pa ni pa-check up iti talyer inton madamdama. Kalpasan na may tulnog ko ni Gob.
Kasano nga ta napasamak diyang baga ni kong kanyak? Nagliway nga ta dagiti polis. At ako malata nagbantay Tapno saan anatakaw dagayay. Akasam. Awan kanon ti sumagmamano nga important alukan. Naigagara lakit diyan na ilibas. Kasko na ni ko. Kat posible nga aramid ka nung lakit dit ti agnagan iti Leon Miguel. No apay asaan damot langan na masarakan ti paglimlimangan na. May nahinayon pa apakaburipuran ni Gob. Di nakaskas daaw. Kasano ka nakalusot na ka dagiti checkpoint? Deta. Paimbestigar na kano na imbag na tiyaw banag. Awagan na kano ti provincial commander. Agsubliak man langan di Kapitulyo. Ibatik latan tilugan. At check upan na sa ati mekaniko. Mas daor matitibagik. Makibibiyang ako na magipagparparikot iti parikot dagiti politiko uno dagiti opisyal. Pakairamramanan pa kiti na pakariribukan. Nagsubya ako na iti opisina ni Gob. Pamangangkit din o da pakasapulan ng kanyak. Bravo! Pinagramdak. Agasam na tong palyo ti mandar ko masapol a may poslityo dagiti kargamento. Adi polos maamuan dagiti pan nakabagiti linday. Nasika pa talaga ni Leon, boss. Nalay nga nagplano iti amin. Kat nailimangan na dagiti pan nakabagiti lintag. Nailibas na pa yan ay panaw dagiti lugan na. Apay, asan ka matimtimek, idong? San ka kadi maragsakan? Makahanayin kanya ka naragsak ka, boss. Kun saan ko nasupyatan? Ti panangidayaw ni Gaspar ken ni Leon. Pulomot ko na. Saan ka di, idong? Sige, nalaing kan. San kayo ngagsinupyat pay? Anya, namigat kayon sakbay ngay may kayo dito mansyon? Nasapa kami anapon nagkaldo, boss. Makakapkapin sa ni Gaspar. Saan lang nga kape? Agpayubiyubak pay. Talaga biyag munti kape kan sigarilyo, Gaspar. Hala, mangibaga kay latan iti katulong iti kape. Makamuka, Gaspar. Umuna ako iti salas. Kagurak ti makaangot iti sigarilyo. Nanggagguti nakasarsarang sa nga panagkatkatawam, Rod. Adan sakit ti pakaragsakam. Anya ka di tinapintas sa damag. Awan, kinat katawag lang da Gaspar ganidong. Awan mayat apaatiw ko na kwada. Adagay man ni Gaspar dito'y mansyon. Nagsapan? Wan, kadwana ni idong. San ka di pa yarumwara, Amanda? Oops, gumanat kan sa rumwarak. Tapnoan niya. Mailiw ka man una yan na makakita ka ni Virginia. Kita, bigbigat Virginia man ti bagbagam. Bigbigat ano anyala ditan ti pampanunutam. Narwama kami nakanayon na masapa arumana. Sakit trabinton sumapot ka. Agsabliak pa yung maturog, Rod. Kaslang kami naglaladutak. Jakla mo, nukula at makapanunutak tuwa rumwara. Milagro kanya kon no oray may salangal daw nga da ka dito'y balay, Amanda. Ay na, madukutanak ngawan ar-aramiden na. Ngam, kaslakayat ko ti agpupok iti kwarto ng agmalmalam.
Pasensya ka no nagururay ka kanya, Kamanda. Apag iso ngamin nga, idi umay nakayaban ti katulong iti silet mi kat kasarsaritak ni Salvador. Oh, sa bagay, pudnot ako nam. Ngamin, ad-ada nga itirabi ila ang ti panagkikita tayo, saan ka di? Ang mga no, maturog pa ya dagos sen ni Gaw. Ay napaot pa na ti panagsarsarita mi, kapayatan ti panang rabi ini. Kan uray no agida kamin. Oh, nasayat sakit di tilin ng inyong agasawa. Siguro, saan kayong agsubsubang, amiga? Awan matirumbang asaan may pagkinaawatan, Amanda. No may panggap iti kinagobernador na, no pa'y sa anak a makibibiyang, maawata. Nasayat? Tamasangon nakalata. Tsakla ko marumar itay. Nga masapo lang masiguratok nga dito ni Rod. Amiga, naimbag man no saan ka ang madukutan dito'y balayo? Naruwama kon, Amanda. Kay kahit ko tagmay-maysa. Adadamta nga sa nga ilik damdama. Kat among ka di akaadwan an Ingrid timang sa nga ili no kwa. Ang amay. Adun sa mananti pa ka kumikuman na. Ay, speaking of Ingrid, kumusta nga ta ni Ingrid, amiga? Kunaklakit din no asin ito mawawag. Nimot ka, Mr. Soronda. Anya ti madamag, Mr. Soronda. Kumusta ni General? Anya? Napabot ngan samatan. Tawanan panggap na mangituloy ti Black Sun Mining. Napaksyatan dagiti tulisan. Natalnan dito Santa Barbara. Anya? Agpaiso ka din ita? Sige. Urayag ti sasangpetyo dito Santa Barbara. 1. Sige. Bye. Kamaudyanan na. Matuloy mutlangan ti Black Sun Mining. At nagayon pa sa sarita yung ti cellphone, boss. Apagiso analpas kami ang nagsarita itay. Apay? Anya ti bagamidong? Damaga ko mano sa antay rumwar. Madukutanak nga awan ar-aramiden na. Un gayam, boss. Kasano dagiti na ipuslit nga agkakabilag nga armas? Bayan nyo pa ilang nakapumpanda iti armory iti bodega. Apag iso ti awag ni Mr. Soronda. Kamaudyanan na. Matuloy mutlangan ti Black Sun Mining. Kumusta ni amigo, tiyata? Makumikom sa latatigayem ko a gobernador. Karorwar lang nagiti sa ngayon ng adamanan si Mublat. Naggapuda pa ije binuangan, sir. Nagadayo ije kami nanosan dati nagbiyahe. Tapno lang maidanon dati problema da. Aniya? Agpapada ang ngalap da ije, sir. Inreklamo da nga adda kanodak kalabang ka. Gat maatiwan dalaunay. Imbag kumakano-ano sa andang agbungbong. Nakurapay lang arudan ti biyag dagiti amang ngalap. Gundawayan pa'y ladagiti baknang. Inyawag adagos ti Coast Guard tapno isudan ti makamo. Naipadanon ka nungatan kani hepe da iti abanag. Talaga ang naalibtak ti kayem ko. Anya pa'y ti madamag, tiyato? Malaksid iti daya na pasamak. Nailibas pa yan na ipanaw dagiti importe daluglugan. Oh,
nadamag kumadaytan. At tapon nyo ka ding at pa kay naigan ni Leon Miguel? Amom sanan anaulit timawag kanyak. Ang mga nuaglamlamangan. Saan ngagpatingga dagiti pan nakabagay tilintag ken ko ana, sir? Ti problema lang, awan ti pakabigbigan ken ko ana. Tiyato. Abangan nusan ko na mauray amalpas da ngagsasarita ti sarunno ka sa nga ili ni amigo. Baliwan min tulangan ti agsarita. Agdardarasak namin. Pasyarik tulangan ni Jibalayda. Di mo ganda ti makitin na kulap kanyak, Gaspar. Kanik nikotin dagiti ramramay mo. Magkat sigarilyo ka pa'y. No di mo to lang amin maikat ti kinalay mo ag sigarilyo. Ang mga no saan mo amaar ni Chato. Che! Apay kumangarman naklita. Katawanak pala ang si Kaidong. No say kate kayat ni Chato. Kukuamon! Salbag kayo. Paglulukuan na ka. Anyo da. Pagribalan nyo ni Chato, Idong, Gaspar. No asino ti makaigasat kada kayo siya ti mangigastos iti kasarya. Mayatak ka di mat, Sir Galbante. Mapantayo ka din, boss. Awan, mapantayon. Sige, Chato, pasinsyakan kadagiti dua amukong. Liwayan tayo pa lang ti aginom nang ro nakada kayo Gaspar, Idong. Ada masapa papanan tayo inton bigat. Sa di na, boss. Mapantayo ka din iwaras dagiti nabibilag nga armas. Ulitag manan, bay anyo pa'y dagijay nga igam iti armory. Nalawag? Malagip ko manon dagiti radwak. Itinaudya pa nagsarita mi kini Pepe. Pimanaw da kanon dito sa Santa Barbara. Sana day ti pagluksawa, Midong. At danto tiyempo abiyagak matlang ti grupo yo. Laglagi pa masyak tinangumong kenang bukal ka na kayo. Kalpasam amay patungpal ko ti kayat yo. Agari kay tumanan. Deta timbaga ni Boss Rodrigo, Gaspar. Saan ta nga aginom ita? Papay ko ba nga'y parit na ti panaginom ta? Nagro na kanya. Adaking ka. No saan ka nga agtungpal? Awanan bibiyang ko. No pagpungtutan na ka. Anya? Sige. Aginom ka. Agbartak ka. Takitaak no anya ti aramidan ni Boskin ka. Oh. Kumpus kamat nga rod. No nakapungtot ni boss. Hindi ka... Nubugtakan na ka ni boss. Abak mo pa iti agtiwal nga aso. Nga ibaag na ti ipos na. Sinalbakan. Tugak na kuman ti loko. Dito'y Matgayam Airport, mayan tayo, boss. Asino ti sabatin tayo? Sigurado lagi di anang hato at tao. Urayin nyo lang, Armuarda. Itay pa yan nakalanding tinagluganan da ng aeroplano. Boss, sumunga din nagati pasayro. Mabit lang. Kasla da pakabigbigak kaday jay na tayag kan kasla agun-gunay a militar. Saan ka nagbido, Tidong? Na isa magit kita. Ngim kasla tigri ti kinauyong na. Isudaytan ni General Villarabas.
Igam Ken Bilay. Ito yung Matgayam Airport ti mayan tayo, boss. Sino ka dito sa batin tayo? Sigurado lakit di. Ana nga to a tao. Urayin nyo lang, Arumarda. Itay pa'y anak kalanding tinagluganan da ng aeroplano. Boss, sumunga din dagiti pasayros. Mabitlaan. Kasla da pa kabigbigak ka dahi na tayag kan kasla. Ang gungunay ang militar. Saan ka nagbiddo, Tidong? Naisam makit kita ngem kasla tigre dayta. Edong, umay ka. Mapantasap ka. Sanen. Urayin tayo latan na makasidig da dito eh. Maragsakan aklaw na iti matuloy madlangin tinabayagan na plano. Kita manita tilaing ni Ador. Kasla saan mat ani General Villarabas dayay. Kitaan nyo. Adda ng sabat kadakwada. Unsang agpaiso. Lumabas da pa yun iti sango tayo. Saan da kayo samot ang malasin? Ang mga nukayng inges na lang, boss. Wait lang. Ni Mr. Sorunda na ito mawawag. Hello. Anya? Sana matuloy ni General Villarabas? Apay ngitan lang ibagam. Salbag. Adda kami dito airport. Makapungtutak iti dayjay a Mr. Soronda. No kaano pa'y nga data yun iti airport? Kasado nga rin dito yun, boss. Alnya ti aramidin tayo yun. Anya pa'y tiramidin tayo dito eh. Sika at talaga Gaspar. Damagang pa'y lang amin. Agpanunot ka man. Anya pa'y lati pagtaltalang kiyawam. Kasla ni Chato dayjay, oh. Juan, anya ka tati aramidin na dito airport. Saan na matakaduhan ni Gobernador? Di urayam. Tadamagam no anya ti kaadda na ditoy. Panawan da kalatan. Gaspar! Ay, Tignay kan. Mapatay ko na. Sanak nga adda pagpungturin. Adda tayo lang amin dito airport. Dimtang kamat kaya man, Chato. Nagalistaw kan? Pinapaggas mo sa mo tinagpataray. Saan, madam? Nataan na nga kagbanihok. Sa anak mo ta nagdardaras. Nagawid ang lamin adagos, itay simrek iti departure area ni Gob. Saan mo nga inuray ang makalugan iti aeroplano? Saan na, madam? Imbaon nakmat nga agawid ako. Nagdiretso ak di Kapitolyo, sakpay nagawid ak dito eh. Talungal daw ti komprensya ti governors iti si Bubukal a Pilipinas. Apay asan kayo si Morgan ko na, madam? Tapno makapasyar kayo, man. Awan ka duwan kwan ni Samantha balasang mi. Sa amangan nawan unay panawan mi kini Ador nga agkukuyog. Siyempre, kadwa na dagiti pada na agobernador. Gundaway na dayta ang makapaglalanganda. Damot ka di dagiti babaya gobernadora. Ang nagangay, dagiti lalaki ang gobernador ti agkukuyog. Kaslang mapugtuak no niya ti pampanunot am Chato. Nasingpat ni Ador. Wanmat ka di madam. Amok, nasingput ni Gob. Katay tati dayawag launay kan kwa na. Kandayawan kayo mat madam. Saan kayo asilosa? Agdali ka kan kwa na Chato. No pa'y sakbe anagayan ayat kami. Amo nga da babae ang nagbalin apas sa tibiyag na. Kat na da magkumati maipanggap iti day di Aurora Chodoro. Ay, nakapimpintas ka no. Dahil di Aurora Chodoro, abalasang ti Vice Presidente.
Oh, napimpintas kayo nga dayo, madam. Apay ang nakarupang ti ropa masimang pat dito'y mansyon. Nangag ko tinapigsa pa nang ibalibag mo iti daw tilugan mo. Kasla, di ka napagustuhan. Talaga makapungtuta ka, Manda. Agburburat ti darak. Iso di nakpikpikalan. Kaya't mo tapalami isak ti ulom. Kadigdigos ko lang. Saan mo ka di amasay ti kinabanglo? Ay. Kagurak launay ni Mr. Soronda. Apay, anya launay ti kapungtot mo. No kano pa'y nga da kamin iji airport? Iso lang ti panangyawag na adi matuloy ni General. Ti gagar kan ragsak kulaki din. Rining bawan iti gumay gayib-gab apungtot. Edong, kung dawa dito yung agaliwaksay. Santa pa lang agparparang kinibos Road Galbante. Ang mga pagpupungtutan na ta. Talaga na palalo apungtot na. No kasangsango na lang ataday jay ang Mr. Soronda. Diyak lamon no anya ti aramidan ni Buskin ko na. Awan san santo ni boss no makapungtot. Papananta nga Rod Gaspar. Sana mabali na makadayuta. Taama nga no kilat nga ada pa kasapulan na kadata. Di mon sakit di ang mo ti agmaniyo iti naginad. Naruwama kini boss. Mabaybayag na kiti sarsaron nunta. Daros 12 klataydan. Gaspar, anya ti kuo mo na ya. Di mo pa'y minuran ti korba. At da masabat talukan. Ha! Anya kay laki din na ya, parts. Saan nyo pa na minuran ti kurba? Dandanid ako na dong para. Chato! Si Kabat Gayam. Pasensya ka na. Di ka na siputan na dagos. Kalat ngay nawid ko ti Manibela. Ket sumrekmat Gayam iti highway. No kaslag dardaras ka ngamin nga agmaniho. Kasanon no, agpada kayo nga daksang gasat. Di jain impyerno ti pangituluyan nyo ti labing-labing yun. Hoy, sigurado ak, ngayon langit ti papanakay dong. Anya ka man tinedong. Nakasutsutil ka. Dandanita lang aro din na padungpara ni Chato. Naimaglakid diya. Tanawid ko adagos ti Manibela. Napasamak man identidan danita pa nagdinong paragas par. Tanangan mamatag man ho. Sapay pabigsob-gisot ka nga sao. Pasensya mo nilalabs mo, Chato. Hoy, Edong. Sumardeng ka man namang sutsutil kanya ka. Ilisi mo tilugan nyo. Tap na makapanaw kang ditoy. Hoy, Gaspar. Ilisi mo. Dapay kiti sumarsarno alugan. Gayam, italamad lang ko. Siksikamot. Pwede mo kakuyog ni gobernador. Napan ni Jay General Santos. Agtatakip nung dagiti gobernador iti si Bubukula Pagilya ni Jay. Intulod ko di airport. Kaano lang nga nakitak ni gobernador? Nakaadayuman gaya man. Talaga akanayo na makumikom. San ka di, amiga? Ije General Santos matlang tinapanan na. Talungal daw ti komprensyada a gobernador. Oh, kimuyog ka kumat, tapno makapasyar ka mat. Asadag matlang ti Davao. Saan ka diyan nakabutbutang ijay, amiga? Saan mat siguro, Amanda?
Sanda pinili ija pagtataripnungan, amuda sa nanatalgad di kasasaan na. Oo. Owen nga paiso. Matuloy matlaang na Ingrid nga umay dito'y balayo. Impasigurado na matday na. Ang naliday itay agsarsarita kami iti cellphone. Saan ka na matuloy da General Villarabas iti panagpasyar da dito'y Santa Barbara? Oh, kasta ka di. Kamangan no da iti pagpungpungtutan itay ni Rodrigo. Amanda. Adan sa malagip mo Nadlaw ko akaslada itantanamitin mo. Managpaliiw kan sakit di, amiga. Napigsa ti saap kan panagdengeg mo. Ko ngamin, nalagip ko na kiti plano ni Ingrid no makapasyaran da General Villarabas ditoy. Masayangan launay. Ado launay ti pakakumikuman dagi jeng agasawa. Nagwaras sang aminin iti si bubukal apagilyan dagiti negosyo da, Amanda. Anyati ko nam tiyato. Dandani na kadin nung parmo tinagluganan da Gaspar. Kanti kadwa ng agnagan iti Edong? Kadwa ta ka din ni Rodrigo Galvante? Saan, madam? Duadalaan. Nakapagpagkas kami ti panagpataray da. Saan daan ang midor, hindi nakadaanon da iti nagsapalan. Naimbagtasan ka anan ano? Nakabi ko anda ko si Manibila, madam. Dandanin at nagtimay sa aligay nga akin sango. Ay, oray ka sa nugayam ti kinaanad mo nga agmaneho. Kinasaritam lako man ida iti nasaya at uray taawan mo ti sabsabali, tiyato. Kunak tupay lang amin kingagasbar. Na yung pagtasaan tapay anak ka daw itay. Saan mo latan ng istoryante na pasamak itay? Ang mga nuat at dapay ngagpungton ni boss. Ang mga saan na pa'y nga mo nga awan gayam na gobernador San Diego. Siya ako ni makamoy tinita. Gaspar! Boss, Idong! Naggapan nyo. nagpalay lang kami labit, boss. Uwang gayam, boss. Amakan no saan nyo pa yung amo na ito eh. Awan gayam ni Gobernador San Diego dito yung Santa Barbara. Adda ka no similar da gobernador, EJ General Santos. Maranandala ko ma, dagiti kidnap po ransom gang agrara ira ijay. Barang ijayan ti pakatayan na. Nadawal mo ti panagdildil, amido nga. Bueno, napintas da ito akong daway. Gapo tasan mo't lang nagtuloy daya Villarabas. Iwaras yulangan dagiti ni puslit yu idi, nabibilag ng armas. Naimbagta na danon ka pa dito'y mansyon, Rod. Nagapuak iti balay da Virginia. Agdiretso ako man iti pagsasarakan mi kadagiti amika. Ngam, nagsubli tan, nalipatak ti dimawat iti kwarta. Oray san mon nga ibaga amuklatan. Mabit man lang. Apay nga itay sumunga da. Kalaat nagsardeng ti panagsasarita yu kada Gaspar kan Edong. Kasla, dati yu kaya tamanggag ko. Naita launay ti madigin ka amandata na atap ka launay. Mano ka diti ka sa pula makwarta, tapno makapanaw kan. O makitam, dagdagan nakpayan na pumanaw. Sasakbay ang makaasidagak. Pimanaw matanda Edong kan Gaspar. Napanday ti farm ni Mr. Socorro. Tamangalad da iti mapulutan. Nakapulpulutan ak.
O sige, makaamo ka, Rod. Ay, anya ko mga minti bibiyang ko. Ay, mga nusan mo pa'y nga amo. Awan ni Governor San Diego dito'y Santa Barbara. Amog daytan. Naibaga da Gaspar ka nidong. Nagkikita da ka no, kada Chato. Talaga, asaan ka apaudi no maipanggap ka ni Adora niya? Ang mga no pampanunutam nga adan gundaway mo ka ni Virginia, kabayatan nga awan ti amigom. Adilantado launay ti panagpampanunot mo. Mano ti kasapulam tapno makapanaw kan. Sakbay ngagtignay kayo ken Gaspar, idong. Denggen nyo pa'y nga umuna ti bilin ko. Kayat ko anadalos ti panangideliver yo kadag iti paltog. Nasken adi maamuan dagiti pulis. Sige, boss. Nalawag data bilin nyo. Mangala kayo iti sumagmamano kakadwayo ket agsisina kayo. Idawluan di may sa grupo, Gaspar. Wan, boss. Matungpal kasi ti pagayatan nyo. Adda mo kapag naan, tapno saan kami alumabas ka dagiti checkpoints. Ay taman ti kayat ko. Amo yung aramatan ti otekyo. Nakasaritan ni Leon ti pangipanan nyo kadag ti paldog. Kat isuntumuten ti mangawat iti bayad da. Awan nga rin ti problema, boss. Nataltalgad kaming agtignay na awan ti kwarta nga igigaman mi. Dayta ti pagbiliban nyo kaniya tanalaingak ngagplano. Ngamulditak manan. Masapol adi maamuan dagiti pulis ti panakaipuslit dagiti paldog. Oh, Gaspar. Nangag mo ti bilin ni boss. Agalibtak ka. Oo, tikunam. Sigala ang tinalibdak. Ora ka. Agan andad gamit. Makamu ka no mabulilyaso ka. Kasta una yung tilingat mo, Chato. Nasurok sa namay sa oras sa nagwatwat ka. Nakalaglagan ti riknak, madam. Naibagman ta dati fitness room dito balayo. Nabiit pa na panunot ni Ador Daytoy. Kasapulan na ka no ti agwatwat. Nalagi na nakan tamang rabiita yun ton. Sige, madam. Kabayatan yawan ni Ador. Umiyan ka pa lang dito balay, ha? Masansan mo kita dito yung maturog, madam. Manmanula nga gawid ang niya balay. Pag na-aktima pa namang monitor ka dagiti footage ti CCTV. Ay, mapan ko man kit di kita ni Samantha iti salad na. Ay na, di pa lang ata nabanog nga agbasbasa ka dagiti libro na. Sige, panawan ka pa, Chato. Sige, madam. Iti amin na pasat ti balay ka ni Tirwar. Nakapaturong ti CCTV camera. Bitlaan. At nangisit naman na nagsardang iti lingkod ti balay. Huh? Ano nga tatirora may dun da? Itagak man na yung bag. Baligi ka kadwa. Na-deliver tayo dagiti paltog nga awan ti sausawer na. Anya ka matan mando. Tagpada kayo kinigaspara na dawal ti saka na nga agbadbad da kiti silinyador. Nasayat mo tayo ta. Tapos makasangpat tayo. Rabila una yan. Kat ang mga numasigaan unay siguro ni boss. Salbag! Pulis! Pupulis ka ka! Datayon sa mo ti kamkamatan dagiti pulis. Delikado. Ang mga mapilitan tayo, ang makipin na tayo kadagita apan nakabagi talintag.
Painayadong tilugan. Nukas ka sa no. Kapilitan alumaban tayo. Ha? Ira na napailaang daytoy agas party umawag. Hello? Edong, kumusta kayo ni Dayan nyo? Nagbaligi kami anang iwaras ka ng iti armas. Uray da kami. At da kami itidalan nga gawit. Ni mada problema. Da kami samot ti kamkamatan dagiti pulis. Madamdamatan nga ituloy ti agsarita, Gaspar. Kakadwa. Isagana yo dagiti armas yo. Ikam Ken Dileg. Ira na napailaang daytoy agas party umawag. Hello? Edong, kumusta kayo ni Dayan nyo? Nagbaligi kami anang iwaras ka ng iti armas. Uray da kami. At da kami itidalan nga gawit. Ni mada problema. Da kami samot ti kamkamatan dagiti pulis. Madamdamatan nga ituloy ti agsarita, Gaspar. Kakadwa. Isagana yo dagiti armas yo. Itay palang kita ti monitor ti CCTV camera. Awan mo tinakita ka dimsaga naglugan iti dayta ng isitapan. Laslasin at dayta lugan. Saan ko makita ti plate number ti lugan? Tati bakrang natin ang ala iti CCTV. Anya ti kada na iti likod ti balay da ko. Nakaina ka din, Chato. Um, Mangrabita yon. Nakasango ni Jila misahaan ni Samantha. Agdigo sakla ko mabihit, madam. Sige. Apay, anyat kit kita amit ti monitor ti CCTV. Kinitak lang lagi ti lima, basta tao kan tilugan iti sangon kan likod ti balay, madam. Awan mo't madlaw ko, dagas ti garaw da. Sapay ko ma. Tawa nagpanggapit ti dakas kada tayo kabayatan ti kaawan ni Ador. Awan mo't nga ta, madam. At alagad ti pan nakabantay ti balayo. O, sige, madam, nakpagdigos. Sige. Kung mamakam kanto lang nga rodan, Chato. Matlagan da Gaspar kan Idong. Madagtagaan ako nga guruuray kadakwada. Anya nga ta tinapasanak da. Nagbaligi damot lang ata. Amu damot lang ata tinararamid da. Ni aman damot yumawag. Hello. Nyapay lang timawagam. Di ka pala gawid rabiin. Wino nabak ka manin iti kasino? Agpaidanon ka manin, wino nagpaitulod ka iti kwarta? Anya ka matin, Rod? Ada tinabunuan mi apasken ka iti amiga. Ket amangan no parbangon to, no makasangkwetak tita. Namang anumyan ka pa'y katitan na. Anya mo daytan nga ibagbagam? Napuutam ka din, asaan na kasi mangpet? Rod? Tanda Gaspar. Kasla kay kayat mong samot asaan ang kasumangpet tapno at gundaway mo ka ni Virginia? Ah, Gundawaya mo, di kaawan ni Ador. sa bali mga nang tinagturturungan ti saritam. Maka maka. Idibak man lang ang ti cellphone ko. Kastaman ti kunak Gaspar, niwaras yo dagiti arma sa sanda kayo anaangutan. Talaga sa anak pa nagkupas, boss. Agpalastog ka manin ako nak. Nga maguri ka. Ayan ni Idong. Inawaga kita, boss.
Nagbaligid na kanumat. Nasalamaan sa dagiti polis. Saan na mabalin? Naingat tibilin ko. Saan miya natuto tinagsarita? Tainidip na di cellphone na, boss. Itayawagak man ay. Saan na sumungsungbat? Isuada kasama ti tinapasamak kiniidong, boss. Awan, amang ano natin dan? Saan na mabalin? Naingat tibilin ko nga anadanda dagiti panakabagitilindag. Sa kunam nga amangan no natayan, salbag kamat! Kablawang kayo iti panagbaligyo, iti nangibaunak kada kayo. Turog na gidya panakabagitilintig, boss. Agam, Edong, apay asaan ka matimtimak? Nakatatanim pati pa ng kitam kanyak. Nuan niya laditan timpul-pul mo kini boss. Kaya't mun sa mataya kun. Saan kayon ngagsinupyat pa, Gaspar, Idong? Agyamang kakit di, nalusutan nyo dagiti polis. Sana da kami tigagara dagiti polis, boss. Linabasan na kami nga awan anyaman na. Ang mga noda sa bali akam kamatan da. Hinawawagan ka. Yan saan nakasungsubatan? Kasano pa yung masungbatan ka? Kat nagraragsak kami kadagi kakadwak nga agiinom iji bodega. Sige. Sardeng nyo daytan. Ituloy yung tagsarita. Sumbreg ako ni ti mansyon. Tadamapan ko alaan. Naimbaga bigatyo, madam. Kariring nyo. Kagap-gapok ka na pa nagwatwat ijaya oval. Rimwar ka pa lang, anapan nagwatwat? At daman ti pagwatwatan iti unag ti balay. Sa bali lang na jay, panagtaray-taray ko abang Rico City oval, madam. Di mauasa kiti istasyon ti pulisya, kalpasan na nakapagkalduak. Anya day tanapinta sa damag tiyato. Ada ka din natiliw dagiti pulis ama nagdakdakas? Nadalos ti record ti pulisya, madam. Awan din napasama kadakas iti napalabas ang nagpatnag. Talaga napintas day ta adamag. Anya kuman ang nagsaya at no kasta ka na yun ti mapasama? Wen kuma, madam. Ay, naingat samot ti pamilya ni provincial director iti pa nagpatrolya iti pulis. Wen gayam, anya ti damagan iti panagimbestiga dagiti panakabagiti lintag. Maipapan iti panakapaltog day ti Mayor Lopez. Ay, awan pa'y mo ti nagdurasan ti pa nagpalutpot dagiti pulis. Formal pa yan, nakapagsapatakan, nakatugawan ang mayor ni Vice Mayor Hernais. Kasi mo ti pamilya na panawan na. Tinakakalkalda ang unay. Naipaidam ti hostisya iti panakatay ni Mayor Lopez. Saan mo't kadi ngay batan dagiti pulis na diya kaso, madam? No, sino man dagiti pimatay ka ni Mayor Lopez? Sapay ko makatagpuluran tumat lang. Maturog ak pailaang itay awagan nak ni Ingrid. Napuyatan nak namin ni Tirabi, amiga. Gobernadora. Awan kanya man kanyak, no awagan na kitinagan ko, Amanda. Nasingsingat ti panagsarita ta. Ngam, imuno na akpay gaya madimteng. Ngam ni Ingrid. Nagchat iti messenger ko itay. Madama ka nung agsarsarita da iti sekretary ni Mrs. Villarabas. Napirmahan ka nun ti Cheka nga itulong namanan iti foundation. Oh! Talagang sakit di ang makumikom dagi nga gasawa, Virginia. Okay, kumusta mo tan ni Governor? Nasapa nga'y mawag itay. Ita ka no ti umuna nga aldaw iti komperensyada a gobernador. Naragsakan iti impadamag ko nga awanan ti napasama ka krimen iti nagpatnag. Oh, kesta ka di.
na sa damag dayta, Virginia. Narigat mo no daka sa kanayon ng timadamdamag dito Santa Barbara. Amanda, adda dagiti pasamak asan amaliklikan. Ngam saan abaybay ang dagiti panakabagiti lintag? Wala. Ngam, adun sa paitisan ang narisot. Malaksit iti pan nakapapatay day di Mayor Lopez. Ti kaudyan na napasamak. Timot pa nagpukaw dagiti imported alukan. Amanda? Iso tayo tuyad ni Ingrid. Adan! Kunak man no napuyatan ka, san kan anariingan? Di nagkaya mapupuutan na rumuha, Rod. Masuro na kiti dayjay nga Ingrid. Sininga nakit din titurog ko. Kaya napilitan nakmatlaang anapan nakipagkita iti pagtaangan da Virginia. Kung naglagid din no nagsasarak kayo manan kadagiti gagayim mo. Amom, naragsa ka nagistorya kanyak ni Virginia. Ta, iti napalabas ka no anak patnag. Awan ti dakas anapagteng. Anya? Ano ti katawaan? Ay, makapasuron ti kasta pa nagkatawa. Di agkatawa ka ba? Maragsa ka na karon. Naimbagadamag da natal na dito Santa Barbara. Kalpasan, tinagpatnag. Ken kaawan ni amigo. Oh, ay natin papaspasamakan ka, Edong. Saan kiti na mapulso ti panagkatkatawam? Sumarding ka mamot ngagpaypayob-yob, Gaspar, makapawi ka. Salbag ka. Boss. Isunal mo man langan dita. Salbag ka kidi. Di ka palangal-ngalan ta si Galyo. Nukain mo tagpayob-yob. Umadayo ka. Kasano ajak makakatawa? Talaga ang makapauyag ka, Gaspar. Natal na ka no dito Santa Barbara. Idin to nabibilag nga armas ti naiwaras idirabi. No na tayo tagtignay. Awal ti maramidan na kita apan nakabagitilintig. Gundawayan tayo ti kaawan ni Gobernador San Diego. Itata nakatugawan ni Mayor Ernae si Jesan Casimiro. May patong palkon dagiti panggap ko. Rod, ay, anya ka batan. Mangsinga kay titurog. Di pang pailang ti silaw. Anya ka dito orasan, nakapulis ka matan. Pasado alas 5. Naladaw pa'y kitdaytan, apanagrubat ko. Adayo ti San Casimiro, apapanan mi. Anya? Apay, anya ti ramida mi jay. Saan ka di ang nakabutbutang? Ang mga numasalamaan nyo nagititulisan ni jay. Naparmekan dagiti soldado dagiti atulisan. Nalipatam sa nakaalyadok ni Mayor Ernaes idi siyak pa'y ti gobernador. Mapan ko kablawan iti panagtugawnan a mayor. Day tanakit din ti mapan mo gagarain ijay. Napatagagayam ni Ernaes. Sa may sapay. Idi pa'y lang at dapampanuno ka negosyo iji San Casimiro. Anya kumamot day ta negosyo. Di ka maamak ang mangigasang gasat iti kwartam. Nalanglang iti lugar. Saan ko nga ilalaan ti kwarta nga igasang gasat?
Gaputan na pigsa pangartaan ti pampanunutek a negosyo. Rod, ha? Amang anon niya mat daytan. Napayakas tati panangkitam kanya. Sige, maturog ka. Rumarakon. Nagbayag lakit din da Gaspar kang nidong. Inyunay-unay ko idirabi sa paan mitagrupat. Talaga na dawal kang agmaneho. Kasta unay ti panang ibadak mo iti silinyador. Kasla kamkamatam ni patay. Idong, saan mo adil-dilawan di pa nagmaniho ni Gaspar? At dayo, San Casimiro apapanan tayo. Idong. Nangagmutim baga ni boss? Kabisado nagiti tao ti lugar ni boss. Aglisi dadagos. Isumat lang ipaspasaksak mo tilugan uray traffic. Amom matla ti tortorongam, ha? Damom sa timapan ijay San Casimiro. Makadanon tayong tulat ta ka di. Nabayag mo na sana ka nakapasya riya eh. Masorpresa lakit din ni Mayor Hernaez iti pan nakasangaili na kanya. Ngam amok, sana ka mapagkitkidan. Isumot lang asaan kan anauray adimtang diti balay, Chato. Nagdiretso kagaya man diti Kapitulyo. Nasapang aming imawag ni Vice Gobernador kanyak, madam. Ado ka no dinaskan nga ramido kiti opisina ni Gob. Maawatak. Kasangsangpat nila ang diti balay. Kimuyog ak anang itulod ken ni Samantha iti universidad apagad adalan na. Masapul yung matyaga ni Waksay, madam. Mapantayo kiti agpasya rin jay baybay, indun bigat. Uray ta day of ko. Sige man nga rod, Chato. Awan mat kiti klase ti anak ko. Uray niya mat kiti ngal daw. Ira na tayo ko matay ililanak ti init. O sige, mayan tayo tama daw. Asay-sayaan pa, itapno na lamingis ti panawan. Makasingaak sa kan. Ala, papanak man iti kusina. Apan ko kitaan ti ref no, dapay nagyan na. Ta baunak no ko dagiti katulong amapan ag grocery. Masuro na kitibtay jay arod. Aglaladutak meten. Gapo iti pan nakasingat ituro ko. Kasla na sakit meten ti pagpagi. Awagak man kit di dagiti amiga. Agpakuyugak nga agpamasahe iti massage parlor. Ay, urayak lamabang aran kan nakalaglag antirik na kalpasan ti panagmasahe. Nang runa numamasahe ti si bubuk kalabagik. Tsaka klunan abaket akon. Tsaka palubos nga kupas ti kinapintas ko. Kakaisuna amakay ayo pa ilaang ti pamagik. Day tati pa kasurunak iti day tsa arod. Mapaypayan nakit din. Saan na ama ipaay ti amin na kasapulak tapno agragsakan. Anya ka di Gaspar. Papaggasim nga agpaiso tagpataray nga magandad ka. Tandani tayo na disgrasya.
At dagamin aso akilat alimabas iti kalsada, boss. Di mo pala pinadalapusan. Pinadong param kumalatan. Tanaimas mati karnina. Kun madlaw ko bulos dagiti ayop ditoy. Sanga pangunpay dagiti kalding alimasat iti kalsada. Awawaya talaga. Pag-aayaman ken pagistanbayan da pa iti kalsada. Saan la data? Pagbilagan da pa'y. Apay nga tang ipalubos da data. Pinahinak ni Mayor Ernest. Kaslawan nagkaduan mi. Kabuteng na ni amigo. Kahit nan santi sumaruno amatay. Oh, Gaspar! Papaggasam tiyag maneho! Igam Ken Bilay. Anya ka di Gaspar. Papaggasam ngagpaiso tiyag pataray nga maganad ka. Dandani tayo na disgrasya. At dagamin aso akilat alimabas iti kalsada, boss. Di mo pala dinungpar. Pinadong param kumalatan. Tanaimas mati karnina. Madlaw ko bulos dagiti ayop ditoy. Sanga pangunpay dagiti kalding alimasat iti kalsada. Awawaya talaga. Pag-aayaman ken pagistambayan da pa iti kalsada. San la dayta? Pagbilagan da pa'y. Apay nga tang ipalubos da dayta. Pinainak ni Mayor Ernest. Kaslawan nagkaduan mi. Kabuting nansa ni amigo. Kahit nansan ti sumarno amatay. Wanya Gaspar! Papaggasam tiyag maniho! Sige, boss. Oops! Anya ka aya, Gaspar? Imbadak mo mutal nga gusto sa silinyador. May saka pa idong! Agulimag kayo! Ang mga nudda kayo pa'y ti pagpupungto taksalbag kayo! Nakayumat ka ang tinaglugan iti nagsarda nga kutsi ti sango ti balay, Madam Amanda. Juan, madanon kagayam dito'y balay dagob, kan Virginia. Abay, san ka kadiamapan iti Kapitolyo? Madamdama siguro, madam. Ni Madam Virginia ka diti gagarayo. Juan, gaputa, adamo ti Mindanao ni Gobernador. So kaya man dito sumungad. Oh, Chato. Apesan mo padanunan ni Amanda? Amanda, umay ka. Juan, ay, sana ka nagtuloy iti papan ko iti massage parlor. Awan mo't makasango ka dagiti amigak. Pa-home service aktulangan. Agpampamasahe ka gaya may ti massage parlor, Amanda. Sagpaminsan lang, amiga. Kaaduan na a home service. Ay, aglaladuta ka nabigatan. Tasiningan ni Rodrigo titurog ko. Anyala ka tasapa na nagrubwat. Kastan sakit di negosyante. Nasa papay, adun ti pakakumikuman na. Anya nga ta tinagtungpalan ni tinagsaritaan da bus ni Mayor Hernais. Apay nga pungpungtot. Ay, uray akla na ulaw iti kinapagkas ti panagmanmanihom. Tinasurok nga 2 oras nga biyahe manipod ije San Casimiro. Aging gadito syudad. Awan pa'y may isa nga oras anakadanon tayo. Kasano? Kastaw na ti panang dagdag kanyak ni boss. Pinugkawan daktag iti nabasan tayo pa alugan. Talagang agpungpungtot ni boss. Ni Madam Amanda.
iso na ito mawawag. Hello, madam? Hello, Gaspar. Ada kayo kay di pa ilaang dita San Casimiro? Aw-awagat ni Rod. Ngam di nagsungsungbatan. Nakasangpat kami dito yung mansyon, madam. Nagsubli kami mutla Dagos. Ang mga doon nakaturog ni Bus iti kwartoyo. Oh, nabandog siguro. Nagadayumot nga minti na panan nyo. O sige nga Rodan, Gaspar. Inidip na ang cellphone na. Edong. At nga ro doon taramidon ta. Ingagarak ngimbaw ni Gaspar mangalay ti kwarta bayad dagiti paltog. Gaputa kahit ko adwata lang iti daytoy kahit ko ngaramiden nyo kadagiti kakadwam idong. Kadagiti kakadwak ditoy? Wino dagiti nabate akadwak ijay San Casimiro nga indaulwan ni Pepe. Amangan no kadwam tumot lang ni Gaspar. Ngam kahit ko adwata lang ang tagplano. Ipakniyo ni Mayor Ernais. Kunak man no deyo kayat nga adda mapasamak ariribok dito'y Santa Barbara. Saan nyo apatayan? Babanti paltog? Kidnapan nyo? Katibalang nyo iti pasat ti Forest Sanctuary. Anya? Saan nyo apatayan baban iti paltog? Kidnapan nyo ni Ernais katibalang nyo iti pasat ti Forest Sanctuary. Anya? Bayan nyo adag iti narungsot nga ayop iti kabambantayan ti mangrangrangkay iti bagina. Anya ti kaddam diti mansyon. Apayasan mo akadwa ni Gaspar. Diyak amo no sa dino ti nagturungan da, boss. Nang itugot iti talo akadwana nga agpalailang. Dinundawayak matanti may makisarita kada kayo. Kaslad na napatag ni bagam kaniya kadi mo kahit amangag ni Gaspar. Nagbaliwan ti plano. Nasaysayat no kadwam mo't lang ni Gaspar iti panangipak niyo ken ni Mayor Ernais. Napanunot ko ngamin, boss. Nasaysayat sana umuna kamin kadagiti kakadwak iti San Casimiro. Tapno maplano mi anaimbag, no kasano nga agbaligi kami. Imbag akidin ka na kayo. San niyo apatayan baba ni ti paltog? Nasasaam nga ipapatay no pagraranggasan dagiti narungsot nga ayop. Matungpal kas pagayatan nyo, boss. Ngamkid dawak nga ikandak itinan anay apanawan. Tapno maplano ti amin. Kagurak ni Ernais. Gapo iti panang pabayin na kanya. Mabuteng kano kan Gobernador San Diego. Sigurado akagura ni Gobernador San Diego. No ipalubos ni Mayor Ernais ti panakapukan dagiti kayo iti kabanbantayan ti San Casimiro. Kabuteng na ni Gobernador San Diego. Ngem saan na akabuteng ti matay. Ngem amangan no kayat nakla nga sikapan itong. Balbalaagan ka. Amamunak na makapung tutak. Saan kayo alibasan, boss? Kaya't ko lang asiguraduan. Asaan kami nga agmintis iti panangipaknimi ni Mayor Ernais. Anya ti pagtaltalang kiyawam, Gaspar. No kasarsarita ka, sumangwa ka kanya ka na saya. Boss, makumikom sa laonay ni Edong kan nagitikaduan ng agikarga iti may salugan. Pagturungan ta ka di, boss. At da pangibaw na kadakwada.
No sa dinosan kan ngagsalutsod pa'y. Mas tawak lang amin, boss. Kanayon nga ibilin nyo kanyak. Asaan ko nga adaywan ni Edong? Gaspar, may salang tisaok. Diyak kaya ti dagulit at tao mawatam. Nakasagaan dagiti kakadwak, boss. Makaanay mo't nga tan dagiti abas tumi. Naagkurang. Makaamonton ni Gaspar. Ad-adamanan di pa nagsidao mo, Gaspar. Ngamsan kan ngagsalutsod pa'y. Aguli magkalangan. Maikawan sakit di saan nakamakita iti sumagmanungal daw, boss. May saka pa, Idong. San ko akayat apabayagan pa dito ay? Sige nga rod, boss. Saan kami ngagbayag pa'y? Amang ano masipngatan kami. Nadawol mo't kiti ngagmaniho ni Mando. Kapag isulao na iti sasangpot tayo dito igiti baybay, madam. Dandanin lumnak tinit. Makapasalibukag ti puloy. Aglalo ta, asidag tayo iti pagtaplyakan ti daluyon. Ang gaya, ayan ni Samantha. Dayay man ni madam, agpag napagno iti pagtaptapyakan na kiti daluyon. Kaslaobing nga may ayatan. Manmano nga mintigundaway. Makapagpalailang tayo diti igiti baybay. Samantha, saan ka unay nga umadadayo? Di man la timalyaw. Nakaturong ti matang na iti dandanin lumnak nga init. Nangayad apoy buyaan ti lumlumnakan nga init. Kasla na ilaok iti maharis na iti umasul abaybay. Pudno laon na dita, madam. Napinta sa buybuyaan ti ililinak ti init. Dito igit ti baybay. Nagpintas ti maharis na Makita launay manipod iti agpalaw da pasat ti probinsya. Napaot ti panagsarsarita mi kini Adora. Kaya mandamat yung mauawag. Madlaw ka masansan nga agpasyar dito'y balay o na umawag iti telepono. Hello, Amanda? Adan sakit ti dapaw, ta kinasarsarita mi ti cellphone mo, Virginia. Itay pa'y ngamin nga awagan ka. Napaot ngamin ti panagsarsarita mi kini Ador. Kasangsangpot mi lang kada tsato, kan kadwa mi ni Samantha anak ko. Napan kami man nagpalailang iti igit ti baybay. Oh, kasta ka di? Nagkita kami itay lang ka ni Ingrid. Kahit saan nakakano na danon dito balayo? Nagpakamam mo kumangay mo na Diyak ngamin namnamaan nga agpasyar dito'y. Napatag nga ta, ti bagana? Nagbayag kalaki din na sumungbat. Hanya ter arami maya. Matabati pa nagkape, kin pa nagpayubyub ko. Napartag kami na kakadwak. Talaga abiyag mo ti kape kan sigarilyo. Daytan sa ti pan nakaasawa. Denggam ti bagak. Sa paam ti agrubbat inton bigat. Umay ka dumanon dito'y San Casimiro. Nay, ano ti aramidag dita? San ka nagdamag pa'y? Di mo liplipatan ti mangitugod itinayon ti abasto tayo. Kang runa na unay, mangitugot ka iti Tsenso. Kinso? Mapantayo agpukan iti kayo iti bantay? Oo, nagado damdamagam. Maamuam to, noan niya ti pakasapulan tayo iti Tsenso. Inyo unay gayam ni Idong nga sa paamtagrubwat. Nga mapay nga da kapay lang di ti mansyon? Oray ta napaspasak agmaniho, boss.
May salang oras. Tumano na ko ni Jason Casimero. Apay, anya ti masapol mo. Mga lumasapol mga minti kwarta, boss. Di talagayam. Apay, awan kwarta mon, Gaspar. Away ti papanam. May saka pa'y. Agpadpada kayo lang kanya Amanda arupat kwarta. Itay pa lang asur-surotan tayo ni Mayor Hernais ka nagititalo a bodyguard na. Kasla iti kabakiran mo ti pagturuan da. Naikisim kanyak da Pepe. Anaisam ka nung aganok data ang Mayor Hernais. Nabayag ka nung napalpaliiwan da. Sino dito a Pepe, Edong? Ikaglis mo tanti dilak. Sana kayo ngamam mo ni Pepe. Ay, kwa. May sakadagiti na singad kin ni Mayor. Kaya't nasawan. Iti kabakiran ti pagturungan da? Kat surutan tayo ida? Wan, kat iti pusag ti kabakiran ng ipatungpal tayo ti plano ni boss. Kanibusana ng data ang Mayor. Ngam na palalo ti gura ni Buskan ko na. Labay na ni di. Agam, apay na ito atyenso. Saan ka ngagsaludsud pa eh? Painayadam lang ti agmaniho. Saan mo't nga tamakadlaw dagiti bodyguard na asur-surutan tayo? Tamabalin nga ipapanda, apada tayo mo't ida amang anok. Sumangsangat tayo ni ti dalan. Sumarta tayo ni ti kabakiran idong. Kakadwa, laglagi po nyo dito eh. Saan tayo nga agusar iti paltog? Libatan tayo ida. Apay ni Gaspar? Sa dino nga min tinapanan namanan. At ako malata dito'y mansyon. Apay, anya ti masapol mo king kuana. Rabi lang nga rodan. Rumor ka bailaan? Amangan no pampanunutom ang mapanak manan iti kasino. Saan? Agpakuyog ako malaang ag-shopping. Nagwayay ti aldaw. Iti pa'y larabi ti kayat mong iruror. Awan ni Gaspar. Imbaong ko. Amok nga mi na di nakayat ako yugan. Anya nga tano, awagak ni Virginia. Amangan no, kayat na matirumwar. Ti amok no sika ti kain-inawag na idiaw-awagak. Ni gayam ador. No anya laritan ti mapampanunot mo ako na. Abay, saan kayo nga kukuyog kadagiti gagayem mo? Nagadukit tinatamtamagam kanya, Krod. Inakman laangan maturog. Nasaysaya at bay. Itay pa'y ngururayag ti awag yo. Rabin, kumusta tinangibaonak kada kayo? Baligi, boss. Pinanawan mi ngawan puot ni Mayor Hernais ken dagiti bodyguard na iti kabakiran. Anya? Pinukaw mi ti puot da. Sa aming galot ida iti puon dagiti kayo. Makaamon dagiti narurungsot nga ayop. Amang lamot iti bagida. Oh, bravo! Talaga mapangnamnamaan kayo, Idong. Basta siya tinagtignay. Awan ti mintis na, boss. Awan gayam. Sa dino pa sa ti kabakiran, tinangipanan nyo kadakwana. Pasutun tayo kay abantay, ngayon ti Sanctuary Park ni Governor. Ayuyang ijay dagiti narurungsot nga ayop, boss. Sige. Ngamsakbay ngagsubli kayo dito syudad.
Siguradwan nyo pa'y anataydan. Anyamot na nadadamak. Nung mamuan ni Madam da ito, amangan na mapagod nga. Chato, dimdang kagaya man. Ah, Abay, bumbumsag ka. adada ka sa damag, Madam. Mapukpukaw ka na ni Mayor Hernais. Anya? Ang kasano napasamak na ita?